You are here for it, I say. On your mission to know Yamabasa Cassiano and Kawati. Shebra Safo on any rati. And I will refocus him, matrase, back to back, a base Semaku. Yenipa can say, but I ye. On Yamini Yenti, on the end, a beshabra bossy. Now, on Yamini or the Ashabra bossy, meaning Nipa account. Yini Nipa account. And Yapi Nipa Penny. And Yamu Tosua, Nipa Binya. Nemu. And you know I will write young upon some. And then found you and it to me. Nipa cano and they were at a come on, when you nip be worth as I so. Ewo mfimfini mantemono mwa ne wakotuna mu ewo abiaze tobuase eno eyekuro a ewo mfantema mansiri mu ewo mfimfini mantemu na akrachi bia wo bon ho asafo hene se wo ye odwuma ewo dum jadwuma komu nanso ente saa wakọ wi anwo dum jadwuma eni nwi anwo da wakọ wi anwo na enya nwo nko a wabanwe bi enya no nko a wasakọ wi adwonwo sa aka ho ahomaten ya na yase galon no etese wotimu so wopentam ne won fifire bi a esane no krate na wo kwa hefa wo de frɛ obua wa na de wakọ wi a openentem na okra de enim se wo ye fire service officer na galon beberebe de wo de kwa ya de enso na guma ne kodum ja oba bi ana fichiu na ne kromafo mo sori na somewhere the yanwa Jimmy say okromfo ye komu na fire service mani na ukwa wi anwo no omukomu ase wo boa wodum jadwuma no won ko bi mu da no no krampo ne jato fie krampa say ya no adwa na we kra wonum fie jakura wonya bi dampo na wakwa kodum jato bi fie enti wo boa na asemi se ya mane boni ya boa jan edi akire yaw ma han ya to boss na boye mu na abrante kama say na ntije say wasanya fire service for uniform asase eche say wo yodum jadwuma yeni eno akọ wi anwo yi obi ni bia abente karate ni okunya da fire service strategy ya na o se na odi ni nem abiaze domination marketing mantim ho mo a odi wi ya eye engwe kisaro na sana biketi ayadi ani wa kejeni ekoti mu wo marketing gedu divisional police command home na sambi ya benki etume da ko na say ana ho makin ana timo funu kete omo wa muti say ebi keke what is that drum that drum takaka ya ka ke ba ko ba ko yedu ode be si kwa no ho na bebi a omo ayengoro so na da kwa ho pa no mo say abante ya ko na omo tiche mo ko she bebi no mo tiche no na wafa raba na kwasa ngoni de begum na ngoni ajungu no rodi akure atasa tese 5 atese we ya wa freka se ombra na mo po yi na oponko enwa na omuso ni mukwa na ngo de kwan oseri jamba yese katabe ya si na benki ditumi katae ni se ni na mitiri sa ngo de kwan wo fere ni gina o se awana wa to remove by force what should I say oyemumu omumu ka oya fire service ida ana bi say why did you do it ni gina ho ana ide juma ni je to mo hwehwe ana mo tire se ma o ka na no tin bi so on tin ka hwe na no mo do an se no we ye konfo ana do mu so do mo se ni o bi ya ka se bo na we yi bona sun na we yi nyen nfe na we ye china fla so se o dibuti sa no mo di mponti ba na brono na usha ko ya de bezu kura wu ko mo de na jesu ni na de ba nje hono omusha bure ba ni chena e fon omo so mu ka se mo tini ka se wa yi ba fo na ti bura no o mo chao ka se mo chao sa na tu so de bi we di ya nga se fa ba ni se o se ya de ko na so mu pa abubu ya bi na o mu di tu ni pa dedu aye police station je ho na se mi ke se ya branch o trim to see what you say we do court na no fun ke say we ni da bi kanya that dey akoso and then be na mo ko so ba no na mo ngwaira o ma ju ngwaira say o mo ta empojiria na mu gem ponte na mu je ni nti say mo bia o mo nye ko bia ma ku enkoku bia na ma pu ka say sa fe de bi ya o ye peti o no kura ka hu bi sa na ma ye ya na ekoso nti ade asa ni ko police station na what you say ni yambo study
ambedro ko mankesin court na wa pate teni na wa hwe bi ambren befo no omo di na ati na mi kese ya dia benke wa kwasha person for territory ya wo hino we pick e ku ya ndi ni ajongo drums ni ba ku 10 du amanka obelu dia ko masambi ni wa ke jemu ayo jedu police station na oda ho ti ya hwehwem na dia no e ko sa fo wozeni yo yaw yeda sepa ne amanebo asemo a esi ewo eye mfimfi mantemu mechire chese odwe ho kra wonti ase wo so fire service ni nanso wonye a wasa ko wia enwo aw we yamane boni ya abo ajan na wode we ebre ajan omochi ni nyina nso na atade ne hye no hye no ne pa na asemo ana ye ka ho asem no enwo fa ho ben high attention tv ni dia and subscribe na share channel no na improve na enkoyenem era se makra